Kita akan istirahat makan siang dulu, pemirsa. Jadi ya coba ko suruh ko taway na rumay tinangkari ka pagkarangan dito sa ni paling naman dito cicenta na tolo. Sa nagkaroon ito na masaray ito mamura. Iya, nalang ko kita sa nasa ito Jona palisalian tentang la melo-melo ini ngaruk kula terima kami kande kapan kan nalam kataan solo nasa. Baiklah dibagi atau pergi berkira.
Aku mau tahu tuh ini. Bapak diminta itu ini om. Oh iya. Ah, itu alin, itu malin. Ah. Pendek perkara anak bang anak. Ya, aku berapa ini kilo. Alan yam tumatanding na coba ya. Iyo. Ah, pengen biar aku berapa ini perkara anak bang ya. Lagu itu turun. Di parok kotokan. Apa saya bang yung shooting na karakili? Mga pariom. Ano? Malaas. Malas ulit. Malaas. Mantap. Awas eh. Saya bang shooting ko malaas. Cukup itu. Tahu lagu tu. Potong pala. Anak main. Oh, tak pernah sembahyang tu orang. Ini kemana sini? Tak masuk tu. Tak pernah sembahyang tu. Sembahyang tu. Pak beli itu. Oh, yang itu. Kepala aku belum bro. Yang suka merasuk di sini. Oh. Tapi mau apa ni? Problem dah sulit Nakade. Api. Kayu. Hey. Giring be bang enak. Oh, nala dili mo kilompo ko yang nata pa kumali. Kilompo ano, marodo. Weh, lunak. Iya, sampai saka tu lang patunda batang kalita sa manasan ang dari kandes dasa napasak ka rapo sisula silog dari ang lante ang kaparangon ulang doon yung may limang karangi dulu ta pasita ang batang kalita gua salamat lagu kita sa manasan salama anaria pasakyan ako tamaanin silang kumlate ng kaparangon yo jadi
lantai kaparangan kumua sitang mungkin solanasang burana potete kaparangan potete rarabuku potete kasotumamben potete kasangamonian potete te may kasanginayan lantai karangan tamarin ni sirampun solanasang lantai lo kaparangan nadolo tau di kuah yang tamang ka utari te pasakina ko ulit te kandara ka karima solanasang ujung may keluarga ko ko yan namang kato din patusara na natapugaw si taruna na komit ang keluarga ko kemaarin nila ko kamo tumatong ko silog ko solanasang ko namang kapato tamane si sarak-sarak at tula sulena yun namorong natang nasulit pa ko rin itulah si Teo pusay na korokumoni yung susito jadi palakun na tumatonta lantai keluarga laku kita solanasang yun nasang ka juga na yung pati kalita na pasabayangan di Bapak Pendeta Jong Majemaat Songkombo at di Sorong. Iya lako tingayo malami ni solanasang lamete tangan kaparan non talo to tema ulen di Toma Rabu la tatarima tu urana badang sola tema di runa dolo jumi tamane makursu manga makamban sia kapua tu kaparan nuang ki dioloni obuang un tanda tasiki tu mintu kamasokanan mi pak kaboromi pasake mi tu tontong mi paurang kamban mi bolam barra tama tanga katuan ki solanasang ondongan na lago mintu tomarabu lante tongkonan atu totemo si tetena ada narampanan kapa sangkana kaso tumamben tu kipe marasan maallo totemo sia laki paupu mendongna sundum mekalologanna lan tanggalaan nang tahun 2000 tahun 2020 nandan Allah satu si umpuna pasak kiran panangkapa lako anak lako siulu ampo rian solagebi kisanda tongan ni kuang umwaka mo oto na katuan ki oto na papasak ke si oto na sakka sayan na ya moto na lante lubaba kaparan nuan kisah pusang amadatun mi kipudi kipakalabi komi belana inang kamu mo tubuang mangka ungkom mo lani mitu madandang maritik ungkom mo torotolino ungkom mo muanes ya ungkom mo baine nalante kaparan nuangki maallo to temo untan sabi kaparan nuangki kama jorengki solanasang lantani makan umpatun na batang kalegi di kandena sedihuna kiti mapakkan jolomi pasiturin kama totoran mi tama batang kalegi ki matotok patarutin mekatua madandang lampantang-pantang toen sepasanan lama rupa-rupa lingkana agan katuan itontong buang situr mama semi kung kaduntu siang kambi temai padang titulan dan kapuduran popendari kesolanasan tontong si patutunan kamasokanan lantai katuan ki
Tontong si kamarsehan misa soal misa. Na sangan mi tontong kipudi siya kipakalabi. Si taru nate kabaran nuang maalo to temo. Si solat kami kamajarin mi pakaboromi. Umpas sakit eme itu matuang kisulut tunala katahanan. Umuana buku marampa te kabaran nuang maalo to temo. Dako ke dako puang ke pantan sulit ke membela mandapi. Pakabikan kamosokanan mi. Pasiriakan kamarampasan mi. Itontong manda alam pakaboromi. Lampuang Yesu. Ia mau puang oto kabaran nuan. Oto sakka sayana. Itontong makurismayana masambaya mati kalian. Haleluya. Amin. Kurusumana salam ala kita semuanya. Baru sama gue. Kan dia kasar goyang. Tak kira bersorok kan dia. Udah kemana aku tak baskur. Iyo gimana? Itu sih boleh. Kayak nyalakannya tuh. Aku pakai karena ini dari ikan sana. Oh. Lagi. Kalau tuh anu mana banget. Bisa berapa tuh? Kami jadi talus benar. Apa mau minum teh om? Dikuasu jadi kena teh. Dikuasu mo? Oh, dikuasu bayi. Mande. Oke om, nanti kami menyusul. Tabe. Iya. Makasih. Iya. Oke om, selamat makan. Iya, selamat makan Pak Lembang. Makan dulu Kak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat makan.
Makan banyak-banyak Pak Aryan. Oke Om, terima kasih, selamat makan. Ya, sebentar. Makan dikit saja sama Pak Aryan ya. Diserahkan di pejalan kilo. Den, Coba kok ngikut kemana dia? Mbak nih. Coba kok. Oke baik. Selamat makan. Makan yang banyak. Halo. Baru tiba penyanyi kita ini, guys. Ini mau tembus malam lagi nah. Yes. Iya. Oke, baik. Saksikan kami terus. Yes, yes. Mantap terus. Oh, nah mana yang lain tidak makan? Sudah. Oh, sudah. Oh iya kah? Udah. Ah, Ada, kayaknya makan di atas rumah apa di mana? oke baik. Makan. Makan dulu. Selamat makan Om. Makan. Selamat makan bosku. Makan banyak-banyak. Oke baik. Makan duku bayi. Makan. Tidak makan, Ki. Kita memasuki acara istirahat guys, alias makan siang. Ya. Halo Om. Ketemu lagi Om. Ada teman di sana. Di Borong ya. Oke. Masa Pulantang. Iya, ini hari ya. Oke Om. Ya. Oke, mantap. Oke Om, selamat makan. Parah sekali keluarga. Keliling rumah penuh parah.
Oke, kita jeda dulu. Kita akan kembali nanti di acara Malam Nada. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.